asinandaba noma ngasibizele ehlathini sofala ifakhona asinandaba noma ngasibizele emkhathini soyala yakhona asinandaba noma ngasolele weni sandele umsholo sandele uzuma uyehe ungamalala sofala ifakhona. Mina nginguSolomon Sipho Mahlangu, i-Senior Traditional Leader, nge-reference number 858 as a Senior Traditional Leader yala eGauteng. So nami ngiyabonga ngizohalalisela i-MKP umsebenzi wayo omuhle. Kanti-ke ngiphethele nomphako la ukuthi ngokubukhosi sihlonipha wonke umuntu kodwa bengikhuluma bafundela yonke lento le ukuze bazi ubukhosi yahlonishwa. Umntana Nkosi umbhekeleni kaMswati Lomnyama kaMbili noMswati kaMathandana okutalwa ngileke live laseNtshona eMpumalanga ilambu yakhona nokuhlala ngilapha eBoksburg la nginomuntu khona wena kunene. Sanibonani, igama lami Nkosi, Deputy Organizer, Gauteng Province kuma-Creatives. Namhlanje siya-creatives ngathi sithi sivele ngendaba ye-1000 esiyizele ebuya khona ku-High Command. Comrade Dolile Mabelo, Ward 103 Okulule, Comrade Dile MK Party, Secretary we-Katlehong PCC Zone. Nawo-ke umphako enguphethe namhlanje for i-MKP isibingelelo Katlehong Resource Center 07/02/2026. 1. Ngiyalotshisa usihlalo wosuku abaphathi behle ye-MK Party ekuruleni ukuya ku-Gauteng. Ingwalabutho zombutho womkhonto ezabamba ishisa i-MKMVA. Njengoba ngiphambi kwenu namuhla angicali abaningi benu bayangazi isakhiwo sobukhosi siyisakhiwo esinenhlonipho enkulu ukwasiza abanye abantu, kodwa ke kufanele ngiphumele obala ngiveze amaqiniso ngani. Nina la ku-MKP nikhombisa ukuphelelwa isimilo nenhlonipho ngoba anihloniphi ubukhosi kodwa niyabusebenzisa ukuze kufezeke imfuno zenu zobucili ukuze nikhuphuke nithole okuphezulu kwezikhundla. Kodwa ngiyathemba umsholozi angeke akuthande lokho enikwenzayo. Nenziwa yini ningenzi ukuzokhoza ebukhosini? Nikhombise inhlonipho nje ngesizwe esimnyama kuphela. Nina nazi amakhosi mhla nifuna ukwenza izinto zenu ukuze nize nelise ngazo kujabulise onembeza benu. Kulokho kunifu enikufunayo bantwana
bami musane ukuphoqa into enhle enhle esithemba ngayo iMKP. Bantwana musani ukuphoqa ubaba uMsholozi ngobuveza izimpawu zobugebengu nobuqotho. Khumbulani ukuthi usemdala ufanele ukuthola ukuthula kodwa hayi umsindo wobugebengu. Kufanele niconde ukuthi namukele ukuthi ubukhosi budala futhi bukhulu kunepolitiki. Ngakho ke thina makhosi sibakhulu kunani nina bantu bepolitiki. Kufanele nisihloniphe nihlukane namanga kanye nobuqoki okuzicabangela nina nodwa nje njengakwagogo nizowa yazinini ukuthi ubuholi busegazini. Uyazalelwa ubuholi, awuphoqi ukuphatha abantu ungenaso isiphiwo nomqondo wobuholi. Khumbulani ngo-1912 thina amakhosi sathuma u-ANC ukuthi ayolanda umhlaba wamakhosi. Till today sisalindele kodwa sibona yena lowo ANC asenamathele kundlebe zikhanya ilanga, sebengamathe nolimi nabatshontshi bomhlaba wamakhosi nababulali bobukhosi. Sicela as MKP nenze okungcono ngokweqiniso futhi nilalele intando yabantu. Khona lapho kwi-MKP iqiniso elimhlophe ubukhosi buyazalelwa. Kafushane ubukhosi ngobesende, obegazi, umfula, amathuna, umhlaba, wozalo. Naloko uzalo yi-161/10. Hayi lento yonke umuntu lapho eGauteng warejista i-NGO noma i-NPO bese eqhamuka esezibiza ngenkosi. Akusiyona ilotho ubukhosi. Okwesibili, lapha eGauteng ubukhosi ngokwendawo noma umhlaba bungaphansi kwethu amaNdebele indawo enkulu kanye namaTswana kusukela eRandfontein ukuya eRandfontein ukuya eRandburg. Cha, abanye abangakhulumi amanga ngobukhosi kodwa ke bona bangakhosela lapha kuthina njengakwaZulu lapho ukuthola khona omlifi phansi enquthu bekhonza ngaphansi kwesilo esisuke sihlalweni khona kwaZulu. Izinduna zasemahostela eziningi ziyakuqonda lokho futhi ziyafika lapha kimi zizokhuleka
sisebenzisane kahle kakhulu ngenhlonipho nekomiti lezinduna ekuruleni eliholwa izinduna unobhala uMdletshe uGabela usihlalo wenduna eJohannesburg kukhona uSibiya eJiphi. Ngizama ukunikhanyisela ngenhlonipho ekhona kwezobukhosi. I command hlukanani nokwehla nenyuka enkandla niyo pepereza amanga ubaba uNcamalala uma nikhubeka thina buholi bendabuko sizomthatha umsholozi simvikele thina niyafika kuyena sinifusekise ngoba ningochitha MKP kaniyapi kodwa niyapepereza niyisa eweni lobumnyama. MB I command hloniphani ubukhosi bantwana bami nani nizihloniphe ukuze kuhlonipheke uMKP. Ngiyabonga masihloniphaneni. Amen. NB please angeke ngithi please I command hloniphani ubukhosi bantwana bami nani nizihloniphe ukuze kuhlonipheke uMKP. Ngiyabonga masihloniphaneni. Okusilethe lapha simenywe inhlangano ye-MK ebase kule area. Thina siyinhlangano esizibiza ngokuthi United Kingdoms of Southern Africa, briefly UKHOSA. Size la ngoba simenyiwe ukuzokhuluma sichaze ngefilosofi yethu esiyibiza ukuthi i-referendum ukuze isizwe sithole okusifanele umhlaba. Angeke isizwe siwuthole umhlaba nge-2/3. You can look back ubone ukuthi how many 2/3 did we have in the past. If they are not 4, they are 3 and nothing is happening. Kodwa ungahamba briefly ubheke kusukela ngo-1960 the types of referendums abekhona yiwona ayi-solution to our problem when I've met goals. Okunye sengigcina uma ubheka ukuthi amaBhunu namaNgisi eshintsha leli lizwe libiza ngokuthi ne-republic asebenzisa i-referendum. Uma amaBhunu efaka amaNdiya namaKhaladi ngo-1982 asebenzisa i-referendum. Ukuze thina singene sibe yingxenye lesi esikuyo manje ngo-1992 amaBhunu asebenzisa i-referendum. So sibhekile ke siwu-UKHOSA, United Kingdoms of South Africa, ukuthi sizwe sakithi asisukumeni sifundisaneni nge-referendum ukuze nathi siliguqule lelizwe libuye ngakuthina sishintshe nomthetho sisekelo senze noma yini sivikele nomnotho wethu. Konke kusezandleni zethu. Wena man folks bekhona esikubonile ukuthi abantu they never understand indaba ye-letter of authority, kodwa ke namhlanje i-leadership yalayiKatlehong ihlangene ithema izowazisa abantu ngendaba ye-letter of authority le ekuwukuthi abantu abaningi abayi-understand, bacabanga ukuthi mhlambe yinto nje eyenziwayo engekho emthethweni. As a deputy organizer ku-Gauteng province kuma-creatives, nathi sama-creatives sithe masize esikhathini esiningi sinokuthola ukuvaleleka ukuthi asibe represented as ama-creatives from national level, from province
provincial nakulana kuma-region. So as ama-creatives sithe nathi masivele sizoba khona ukuthi sibonise ukuthi siyayixhasa yonke lento ekhona okuyinto evela kubaba emphasize ukuthi all structures e-Gauteng region mazike zime kancane kube khona ukulungiswa because siyazi ukuthi la eGauteng izinto azihambi kahle kodwa-ke ngenxa yesimo esihle njengoba ilento yafadurit seyiphumile konke siyathemba ukuthi siyama-creatives konke kuzohamba kahle and konke kuzolunga. So nje angeke ngibe mningi but the whole event is all about that ukuthi silethe ukuthi sikhona ukuthi sivane siqhubeke senze okuhle sibambane siyama MK sideliver kube khona i-2/3 majority. Ngiyabonga. Comrade Velile Mbambo lo Ward 103 eGrubeni, Comrade le MK Party, Secretary we-Katlehong PCC Zonal Structure. Sihlangene namhlanje la eKatlehong Resource Center ngo-1 o'clock ntambama ngendaba ye-Letter of Authority eyagunyaza abathathu as Presidential Special Envoy ukuthi balungise eGauteng neMpumalanga, uComrade Leslie Mbinga Khulu. Sivuselela umkhonto wesizwe esikwenzayo, akukho okunye esikwenzayo, sivuselela umkhonto wesizwe and futhi kuyasijabulisa ukuthi ubaba manje usekhiphe ezongamela wonke umsebenzi i-Presidential Tax Team, okusho ukuthi uma siqeda la kufanele sifake i-report ukukhombisa ukuthi le nto ade siyenza bengekho eceleni bisahambiselana nemigomo yomkhonto wesizwe but bakhona bonke ama-invites akhona, abantu aba-invithiwe, amakhosi, induna, i-youth abazile bakhona abalapha phakathi kwethu. Umhlangano usuqalile njengoba sikhuluma sila ngaphandle sikushoyo ukuthi umkhonto wesizwe uqhubeka, sifuna ukubuyela sokhanda ama-branch ngoba ama-branch engekho nje. Uma ubheka i-content ye-Letter of Authority eyinikezwe labafowethu abathathu uyathola ukuthi ubaba wayekhulume ngento eziningi lapha phakathi ukuvuselela umkhonto wesizwe, wayekhulume ngo-IC, wayekhulume ngayo yonke into ongayicabanga, even ama-legislature assessor, even ama-structures provincial, nakho konke lokho. Manje sisho ukuthi sihamba ngamazwi akhe, ngale nto asizenzeli, sihamba ngamazwi akhe. Yingakho namhlanje sibize le nhlangano esibiza ukuthi i-Cadres Assembly eGrubeni. Asibonge. Uyawubona lo mkhonto bakwasa befikile, yababona banjani, yababona banjani.